Pemirsa Dinas Pariwisata Buleleng matutang samian kawentenan daya tarik wisata utawi DTW, pemekasnya wisata air mangde ngewantuk balawista utawi lifeguard ring warsane mangkin. Indeke unucap antuk mustikayang keselamatan para wisatawan sane rawuh ke DTW. Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dodi Sukma Oktiva Askara Mausang selami puniki pamekas kuentenan DTW Bahari tukad mewah air terjun akehan wantah madue pemandu wisata sane sepisanan nyangkupin amongan dados balawista. Kuentenan inucap katureksain durung becik ring sajoning pangupaya ngerakse keselamatan para wisatawan. Punika mawinan ring warsane mangkin paketandane matutang mangde samian DTW madue balawista tur kuentenan nyani anutin skadi rasio DTW inucap. Rauhe mangkin pemandu wisata wantah madue amongan antuk memandu. Selanturnyane ring genah objek wisata skadi air terjun yeni wenten atraksi water sliding miwah water jumping kepatutang nyiakayang standby lifeguard antuk nureksain wisatawan. Raris ring kuentenan DTW saninenten ngeranjing ring objek retribusi skadi pantai Kerobokan, pantai Penimbangan, kantos pantai eks Pelabuhan Buleleng, bala wistan nyani pacang kasiagayang oleh Dinas Pariwisata Buleleng. Kantos mangkin ring Buleleng wau madue 100 kali dasa diri balawista sane madue kompetensi tingkat dasar. Pai ketandane selanturnyane pacang nincapang lisensi balawista inucap mangdeside madue sertifikat keahlian gelintangin angkaran di AK fisik. Asapuni ketaler pai ketandane taler pacang ukuhang kepengurusan balawista tingkat kabupaten. Nyoman Yuda Bali Pos Nguningayang.